Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraaɓe mi hinni ko ɗuɗi mi hofni on. Denɗiraawo ɗon Saleh Hassan mi anndi je duniya ɗuɗɓe anndi am haa jeygol Pulaku TV, woɓɓe bo nder groupji meɗen ɗi WhatsApp feere-feere. Min maatina dey jey ɓangal Adamu Haruna. Adamu Haruna gooto nder jeygol Pulaku TV, manager ko kuma mi director nder jeygol Pulaku TV. Yo kamma haala markiti. To min maatina jey ɓangal maako tegal maako nder ndu lewru Januware 25 kenan hannde balɗe 6 litti ɓangal ngal. To banndiraaɓe min ɗon maatina on ɓangal ngal ɗum waɗe ngal je haa Kamaru.